بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا يا پروردگارım izginiyetpen alışakman kelip alhan jayıp duada bolatan jamiyetine bağlarımızın duaetlerini kabul ediyor. Her bir kadınların Allah Teala kabul olmaz ibadatı savabı ceza verir Allah. Mına Polat babamızın bugünkü jasap atkanına Rabbi Xuday için Allah Teala şükür anasını Allah Teala kabul ediyor. O sözde söylenen, tilek aytkan, dua kılgan küllü ile bağlarımızın duaetlerini kabul ediyor. O söz dua kabul olan duaetleri arqılı biz gayipenden okan kirayot Kur'an'ımız kabul ediyor Allah. Kabul olan soğuktan adam atamızdan geldiği küllü mümin Müslümanların ruhuna әсіресе кешегі Ошақ бабамыздың рухына, Ошақ бабамыздан тараған күллі ағайындарымыздың рухына Құдай Тағала нәсіп етіп ауылымыз, елімізге тыныштық, отымыздың басына Құдай аман көріп тірлігімізді Құдай Тағала ары қарай жалғастыратын біздерге Алла Тағала күш қуат беріп жаратушы бар ем тұрмыстақ зұрияттарымызды осындай жақсылықтарды басқосуды Алла Субхану Тағала нәсіп етіп niyetimiz kabul muratlarımız Kudaya affediyor. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Amin. Amin. Allahu ekber. Kabul olsun. Kabul etsin. Жақсы үлкен тірліктер жасадыңыз. Бәлге айтып жатырмын, бүкіл дүниежүзінде оған енді қоспаларымыз жоқ. Бірақ енді мына Атшабар қорына Құда қаласа ағайындар ай сайын болмаса да екі айында болса да қаражат салып тұрайық. Мен соны айтайын деп отырмын. 1000 теңгеден салса жетеді. 1000 теңгеден. Жоқ. Ақсақал, бұл жыл айтып ек қой, жылдық адам басына 10.000 теңге деп бір жылға болды ол. Бір жылға. Нормально бір жылға 10.000 теңге түсіп таға батыр ғой, жоғалып таға батыр ғой. Жоқ, бір жылға 10.000 теңге жетеді бір жылға. Айына сонда 700 теңгеден шығып тұр. 600, 700, 800 деді. Иә. Ағайындарға ағайындарымызға айта жүрейік, ағайындарымызға. Туған туысқан, көрші бәріне. Жора жолдас, жылына бір рет 10.000 теңге. Дұрыс па? Жанай, дұрыс па? Болды, қосыла, Жанай қосылады самырланы. Бәрі семьясына сыр болды, Алланың арқасында, осы әруақтың арқасында. Мен қосылмай ма?